Satani w'ikinani yateguye ibinani ngo bigomere Imana ndetse n'imiryango, bigomera ubutegetsi none ubu kw'isi huzuye imvururu. Bakeneye ijambo ry'Imana ngo ribayobore, ribasubize mu nzira bataye bacumuye, basubire kuri gahunda Imana yashyizeho, umunezero w'umuryango wongere ugaruke. Bakeneye ijambo ry'Imana ngo ribayobore, ribasubize mu nzira bataye bacumuye, basubire kuri gahunda Imana yashyizeho, umunezero w'umuryango wongere ugaruke. Abenshi muri iyi si barashukwa n'umuriro ngo bange impano nziza y'ubutumwa bwiza, kandi ariko babafasha mu miryango bakabona amahoro. Abenshi muri iyi si barashukwa n'umuriro ngo bange impano nziza y'ubutumwa bwiza, kandi ariko babafasha mu miryango bakabona amahoro. Bakeneye ijambo ry'Imana ngo ribayobore, ribasubize mu nzira bataye bacumuye, basubire kuri gahunda Imana yashyizeho, umunezero w'umuryango wongere ugaruke. Bakeneye ijambo ry'Imana ngo ribayobore, ribasubize mu nzira bataye bacumuye, basubire kuri gahunda Imana yashyizeho, umunezero w'umuryango wongere ugaruke. Ihumure dufite ni Yesu wamanutse, akaza muri iyi si kuduha ubugingo, abanga ku musaraba umwizera wese azababarirwe. Ihumure dufite ni Yesu wamanutse, akaza muri iyi si kuduha ubugingo, abanga ku musaraba umwizera wese azababarirwe. Bakeneye ijambo ry'Imana ngo ribayobore, ribasubize mu nzira bataye bacumuye, basubire kuri gahunda Imana yashyizeho, umunezero w'umuryango wongere ugaruke. Bakeneye ijambo ry'Imana ngo ribayobore, ribasubize mu nzira bataye bacumuye, basubire kuri gahunda Imana yashyizeho, umunezero